Ki pulit kilakam no ya unong elam jong kaseng Henyo Trap National Youth Front HNYF bat ya wepat halor kajing subadon kti ha kajing pen betai IED kabalajia hapot thamyo maulong shilong ha kamit khandai tarik menta ubnai. Superintendent of Police ka East Khasi Hills Uritu Raj Ravi ulaong negasngin ningkong baki pulit kilakam no ya uba tarsan lemba san pesan sinamerta ubadai unong elam ke HNYF nakathain dauki katba uweipat ubalatip kerteng kum u iba koridor 90 arpun rius namerta ulasya kem no na shlong ha kamit singi ublei balala. Ula ongru baka jing tokit benia halor kani kadang ya chakman. Ha kabaya day bakani ka jingja na kalyang kaseng HNYF henne kasngin ningkong kala kentat ya ka jingdon kti jong uba lemba ubaday u disciplinary secretary jong kaseng halor katay ka jingja penbetay bam hayo maulong. Utarson uday ubalayarap ha kabanwanlam ya kinongelam ka HNLC na kikatu kat ni kijaka ha kithan kaput jong kari siya ka nongba shilong na kabenta ka jingakran yasuk bat ka sorkar. Na kalyang gidukhat jong kaseng HNYF balayalam da presiden jong ka uba sodan kibla haringkat kibahiyeng hasam jong utarson kilalet banya kendu ya USP ka East Khasi Hills banpan jing pensyai halor kani ka jing syakem ka jong u. Na kalyang USP ulapan pau syai baka jing syakem jong uba tarson kadai halor ka jing japan betai bam badang shen hayo maulong ong ubla syakilat betai kubor hadin ka jing ya kendu. Kong nilong bau tarsan lembau dari disciplinary secretary serta pendidikan sendiri dia. Pada orang bau beri bola sam senam tap. Pengilap persiang ban clear hor ke kes bala ken yu menun. Adalah mil. Negara yang SP uang ba kedon di jinglap sai pulit bau dor ki ya ke tebom hang sama to. Tai ke ke persiang ke yang mentah lara itu sekut berarti kulit kudang pani na kulit sistem. Lah benda kecil ni. Tarsan udah bola senior tu asal ini orang beri aktif senior member kata tu kamu senior. Ngai kabang lawan saya USP benong bau tarsan kumu disciplinary secretary jerseng dengan berkati kami kam kalau ba nimla bat dia. Jadi nak kalian polis pagi ni orang baik bayar nimpa interfere pada investigation part polis ini spesial mangin lah yang nomor boy long jadi ulang ba boleh jai balang ba kartaru pandang ngau lah ya terikam lang entah lah apa senamu non bung ni associate yang non kamu ya jadi tiga banding lah yang juga kamlap hidup kita. Tapi non ya ka opinion juga kaseng yang baru di satu sisi kaseng non ba itu sama ba udah di hakan ni kamu di bom kalau dia boleh nak. Di kani ka jing bom mo lalu bala di bom keleng-keleng. Jadi baca macam motor ban sukuno tan tang ya katu kaseng itu nongalam seng ni tai kam kalong ko pakala. Nomor kani ka isu motor kala di usia masalah semat jombo pulau jombo di ba idon kam pun kriya mai ko. Ke don kam ka ngaso ba don kam ko pulis di pandan makan le ambo ngaba ke jimpitar pai ba ke jimba ban le ng sarkar ni ka motor kadi ko kata ba manu sebom ngri kam ko pulis ban bot benya ba. Om bensu victimize lebih bansu kemsuk ya kini dalam sempalang dari kedai nak menurut sempalang. Jadi kita kecing bicara ya sama motor kedai kita ke bobon balang yang orang ini serta kita masuk ke high level committee pot poi semua. Orang kata orang kedai kapang apa habis perkat nak lihat serta. Ini nado pas sedang ke pistol ini bidai orang baik masak pot doki. Te kasih ningkong do mengilik syau ya kini ru pelat berangkat bagi officer serkar dengan berangkat bagi polis department. Kedamdan ini ba ngilum tip kita kesenang melik syau gini nam. Nama ngaru ngam tip ba nama kedik senang syab bordar ba sekenong ba. Kedon kami ke Arab demi nadu wilayah Arab sedang di idam kti ba ya man badan kini man badan kini pendu balin lang ya idan lang baik. Ya keren ya kana lang baik ndai aga justu kalau kumbaga kedon kti pistol kemir yang pistol. Kalau kita ini ban bertada Kalau kena ikum no apa ini bukum ni ba. Apso ya ka finding juga investigation. But lada ka investigation ka finding kamlap pamdon ini ka umot ni sebab jari kan dikecil le pandan kali ke ban cik terha ke cik pana kapor namar pamdai tang ba person wat ka kali jongaro kala sa talasi arsin apa boy wat ka kali ka banganya sa talasi klam da problem no
Wat ki dekat jungi nan tiang lu shop hawan ni police station. Wat ki dekat nan rumbai hawan ni police station. Kalong ke ke bangin lah. Saya ba min up shot ke bajia ya ka finding ha gan investigation jo. Ka case ni lah. Kamu jong soka bam victimize ya ki ngom sen halang khamtam ya ki ala classify ya kita badam jinga dei bat si manong bakung ka sang itu ba nadu bangila shimti kum ka sang ngau presiden bala shimti kaya kam manong mangimnya dei itu tengah mla ban ngan ki member ni ki itu ki keren ki kana ki sendur ki ba ni kan bat ta ki pot sodak tu ta kai chelsea dei manong bangim dan jinga dei ki minum la ban chelsea ka ta kata jinga dei pa kalong be hakawai kan kam dei jinga dei ka manong ban ya ngum lang ki kam ki jam balik chelsea kata kalong ngadon lang ban i kata kepor ara baca kumto imut balik sekali tambah nama apapun kita sekali ke poi pada kapun nakinan Christian Dauki ke nilai Dauki dan dang nilai Dauki poi hantar Christian Dauki dan mengangai sang pokolinya dan lain bat usawan dan mengipat misang Christian penyusang pokoli yang pada urung dan long ketaking ki keli ya kena jengjia dan mar ba mauru udan ni sna keto ka asni laisni keto chua benjia keto de nang tangi wan pai sna dengan ngadong yin de mauru udan sna de poi bang pun na Christian Dauki de ufun ngau ang yang in ya lai lang mar ba ngadai mama jeng u de ngar ngalai lang de hadin kata ngila poi ang to lak mno to san beje po san beje de ngi iap hadu bakin dawan nang nena silong kupto si nyau steng dan dak lawan ngirung apa position dan ngirung isong sabe ing tabu position tetip ia song hi pramaki sto dengan dah din nang tapat diwan ki ong ihapan rakyat hi namar ba ihap hiban keli namar ba tolong sin bala don kata ke huri hurat bila don kata ke don kata ke jing kering yesuk bat kene ke sing sing nasi bat serta telong ngihap bandra ban jing keli dengaru nagaleng jenga ngamti be namar ngasulik ya sinrantang bangade mama yo de ngam don bentah kena bentah dengan sulit sinran de tang tertawa ketu ke perbakira yo te kadon ni ke lagu no si posting na dua runa formen demo uru umdan jaket jesu ais kan mesti ke jaket de pisaru umdan pisa namar wa umpoi berkat bagai cikuta jesu ayu skan mesti ya ka pisa cejar ka unra de tang ketahi untuk dipatai ni tang kata ka jingjia hang ni motor bagai bom atau ke min sujang de tang ketahi ke betai de dihapan industri dan ne bar keli ya u namar ma uru dan mentah kata ka jing kering sup jadi suang tengah tahi. Kau kalau kan nu kerta ini ba lamba tip nu kerta ni. Kiladan be isya ka san plus kiladan be tengah ngamla banan tat adu kono kerta jadi tang basan san plus kiladan. San tu asan pelai lo ini menjongi. Yang bak ketun dan bentah penuh ka jing kering. Lang kato ka jing kering sup bat eksklusif bat sekat dan mendalang. Oi, dei kadang isna. Tatung ke ba ngayoi telong undan bentar. Andre ya ka telong ngamlak ban bisya mo. Andre kat kumujing jenga tu undan bentar kana kita. Dah kini sisi asli ni setiap undan ni am pos nong. Dan nak keleng jenga ngamlak ban ya kendu bat hayin jeng tengam tip kenapa? Ngam tip kenapa? Kira tak ini. Itre long itre belai. Kumangi ngir itre belah kat bayok sini. Laban lek spok klaru ilek laban naga namar baidan ke keliru la dan ba buk ban lek Dauki ban lek amlarem ei kloi ban lek ya ke pat ke ba inang ban tre tengah tengam ti Keteng juga pula mau pi ya kali berikan untuk kulit bergerak. Te ke long kata na kaliang jenga ku mama ku mu pesat tengah sengau dunang kan. Namar kem datip kena ban sukem telong ke baek kan. Tolong ke baek. Namar hadu mentaru lang ban persisya ya ubru ubah
dan ti ha keto ke benta long kam dei ke basuk ban sukharep hemdau dai la da kisim sisa kata gadau ke basai kedar te nak keleng jengat ngan la kumno ka syong hati ken jiba lap sisa ya kata gadau ke basai kedar namar ngai sulong tong bru ngam dei ublei ubala ban pek kedar ke basai nasal dei